nè pin nè miên bọt tên mơ cho mùi đó à thế ăn miên này chơi mà bị khát krong nè đây bông nấm pính đấy kia bông lốm chua chả đây bông nháy kia bông lốm bông kia bao nó khát lắm tập muối đấy ở đây là bông xay máu ấy nè nhiều bông xay á kia bông còn tiền chuột bông này chứ đọt bong này ngon hả cha bông đấy bông tiền ở phía tất kia chắc hả video cập chắc đấy chắc mấy cái trái vậy bà nghe càng lên từ làm sao thế được bà con trẻ của bà chụp lá của cháu lắm thôi lá của cháu ba có hai bố tem anh ấy không prop rồi này có cho bên bà cái tôi không prop nó là chỉ đóng viên trì cái này biết lấy cho tôi viên trì bà viên trì thì bây giờ cái này sầm màu đập cung một cái thang mai thay với viênแต่บอลลืมตัวตามตัวนั่งอ่ะบอลจังนมตรอบนั่งตัวเยอะนั่นบ่าตัวเยอะนั่นไปเลยนั่นเวียนตรีนั่งเวียนตรีนักข่าวบอกแต่ตัวเยอะนั่งได้ครับบ่าตัวเยอะนั่นใส่เตรียมจะไทยเป็นนักข่าวไทยเป็นนักข่าวนมจะเที่ยวเนี่ยนะครับผมจะแนวตาตะบอลในไทยอะไรจะดักห้ามตะบอลห้ามก็เรียนรู้เนี่ยบอลติดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเพียวเกมเมาส์ร้านเกมนี่ก็แกะร้านที่ถูกเลยลงปอยังไงไทยเยอะเชื่อไอ้ดามไล่ตะมกก่อนเราเริ่มลงยังไงลงไปกันนะอันนั้นลงจูบลงดองเรย์บอกคนไทยมาไปทางนั้นไทยอยู่อ่ะแบบลงวิดีโอแล้วลงบอกมันจะเพียงเนี่ยบ่ายืนในเราเนี่ยเปียปฏิการปีก่อนไปจะเห็นมาวิลุงปีไปนี่มาบอกลุนมาแล้วมาปีไปโชว์โอเคทีนี้นะมาโชว์แล้วโชว์ไปเนี่ยเพื่อเพลย์อยู่เนี่ยแต่ทายจะด่าบอลนะบอลจะด่าบอลนะบ่านั่นเป็นเพลย์โชว์มาปีก่อนไปนี่มาดอนหนึ่งบอกมาไปมาถ้ามีมันจะเป็นบอลยืนแก้วสถานสีสปาร์ามบ่าแต่วิ่งเมาอ่ะจูนะเมามายึดติงจะวิ่งวันนี้ตอนวันไหนไอ้เจ้านั่นไหนเจ้าเล่นเปิดตัวแก้วสถานสีสปาร์ามอ๋อจะนอนร้านนั้นตรับดังแต่บ้านนั้นสำหรับมองลางจุดสนามสารเยอะใช่ได้จังจับบอลตรงนี้บ่ายังดูอันยังไงจะบองแต่ไหลเป๊ะเอ็กซ์เลมันตาเลือกตัวเตยยังจ้าบองให้โยอันนั้นจะโดนไหลนะแต่ดาข้ามมกนั้นยังมีสลัดนิมโกบองสลัดนิมโกนั้นยังตระการอดทูไปบองมันหมายติดดอเนี่ยพอให้จีม100 ไม้นั้นยังได้100 ไม้ดอเลยให้เราแต่ดอข้างได้ยังมีบารมีลูกตาดีนะบองไก่ไฟใบกันไรให้มาใบนั้นด่ามันไหลมาดองนั่งสลัดจัดบองยังมีใบกันไรแต่อันนี้เจตักอันนี้จัดบองเต้บองจองบองเต้มากลายที่ยังเหลือเยอะบางมีโทสองข้างจังนะบองบ้านมากลายมาไหลเนี่ยจ่าบองdoแต่cá mà đóng tram pon แต่บองdoต่างครบใบปอนจะดมไหลใส่กับบองจังงั้นเอาเป็นดมไหลเต้จ้าน้ำปอนในลุงใหญ่ตรามขโมยไหมเนี่ยก็กำลังบองก็ซอบบองก็ห้องแล้วเต้เนี่ยลูกบองปอนอันนี้เต้ปอนจะหายตุ้งเต้บองโปรให้อันนี้ยังหมายที่ยังด่าตึงจังถืออันนั้นยังแต่ดอนั่นก็มีอันเนี้ยเอาถูกอัดบองสระไปบองไว้ย้อนนั่งตกอัดเต้เนี่ยใกล้บองจ้า
nhập bài hay con chào mà con rất là ngon con con chào chia chia nhập vào ở bao thôi vừa làm lịch đọc không bật đơn với cho nó bạn chẳng phải thọt cá đây là nè mưa hai lịch lại nè lỡ rồi ba giọt đâu ta này lịch đi của kia nhìn đi cho năm là nó kịp thời ở đây bánh cầm chui vậy này bánh được phun lên giải mà giải bánh cầm chui ngày đào ngày cái đảo à chẳng thọt xuống như thế
miên sky chó đấy lơ đi là sợ em mà lên pí nó voi đằng này ập lớn tần này nhưng mà nó tơ sợ em nàyอันนี้นักศึกษาผู้ตรงสามแถวเบียอาจจะว่าอย่างกู้หรือเปล่าโอ้โอ้hello ហាត់ប្រាណហ៎ដល់កូនហាត់ប្រាណមានក្នុងខ្មែរទៀតចេះតាមមើលតាម Facebook ណាតាមលើឈាមឬអីจับหลงไปจกอันนี้กลางเก๋เนี่ยโอ้อันนี้อำเภอเขื่อนเกลือแต่ยังประกันทางยืนยังประกันสนามเราเนาะอัปปะที่สุดจะบอกเยอะที่สุดเลยอย่างนี้เราไปกีฬาม็อดเราสุดกีฬาสุดทางเก๋ยืนจกยืนกลางยืนจกยืนมาเป็นยังไงบ้างยังมาเป็นđất máu lấy màu tin máu bài hết ban đọc là bài nó dài bài hết like màu rồi tại ngoài tất cả tàu tròn tam rồi là đấy bài tròn tam bài kiếm trắng trong mình tên anh bộ anh miền ở đây capital chủ tế từng núi prang ngọt vàng đấy một nhiều mỏ và bọc vàng nóใช่ไหมไปจนจับยางเขาจับยาง
ta phất mau bị dương mau rồi hả không dương ở khi mà đau nhiều Chi mà đau hả? dương ở khi đau còn dương khi chung còn nồng bị dương mà nói này số quất viên bay ngay tròn này ta nó mà này máu bên đấy bạn hay tám một nhập ba tập bó một bó tiếp tới là còn mai mai nó nơi gì khai bèo hía nhiều thì mượn đứng dậy đầm lai đâm mỏng miếng sần che miếng hao tại sao lấy dương bằng hao về để chạm và នេះគឺផ្ទះសំណាក់ថៃសាវិតនៅប្រអែមបាទទេសភាពប្រអែមចឹងហើយនេះផ្ទះសំណាក់រុនសួស្ដីបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅប្រអែមបាទប្រអែមខេត្តព្រះវិហារគេងនៅផ្ទះសំណាក់នេះបាទហើយយើងបានទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទកោះកេរបន្តទៀតបាទសួស្តីបងប្អូនជាទីរាប់អានឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ62ឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ64ដើម្បីបន្តទៅទស្សនាប្រាសាទកោះកេរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះស្រអែមមិនដូចមុនទេស្រអែមគឺមានផ្ទះសំណាក់មានអាហារដ្ឋានងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទៅលេងប្រាសាទព្រះវិហារអាចស្នាក់នៅទីនោះបានបាទខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅស្រអែមនោះគឺចំឆ្លងឆ្នាំបាទឆ្នាំ2024 2025អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រអែមខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅលេងប្រាសាទព្រះវិហារគឺអាចស្នាក់នៅស្រអែមបានដែលមានទាំងអាហារដ្ឋានមានកន្លែងលក់ដូរអីសពយ៉ាងបាទគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទៅលេងប្រាសាទយើងទៅខោនេះសិនផ្លូវ64ស្រុកគូលែនទៅប្រាសាទកោះកេរទៅប្រាសាទកោះកេរនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាសាទកោះកេរអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំRecord, man.